Iliasno ya ki jingya keren serong seneng hakabede bat kani election arja pula. Iba beli gitu parlok, iba empat dan lat bandedan kabar ni. Iba priang ya ki kubor, iba penting pensmith. Ya ki dong kerjaan jungi haki dia bagi dong di paper. Kabanin kong haki senem ki berliap kiong bau emele. Ubalalong RPM jujok syo kabalay. Ka UDP ang may lang kalapit siya, bat pila ay, yang ka jinjin yang jopi, yang ka party UDP yang sin kabalay. Dinom de? Ha? Nangta kumalakren ki parlok ba sa kmat, hakabay bat kajiman ra yang ka district. Nakanyan yung ang apwa barkren sibol hakabay yung development. Ndai namal ba kade ka meeting general meeting jo ka party ngaso ba kalong kabenta na kalen jo nga bangade man ai tintip ki kindia tinsoy ha ki bede bat ki development ki baya ki bawan hapo kamay ng consultancy ha ki di sans nem ki babanta nganong kain sans nem ang kain tang sans nem banta adin mga ora yung district kubor kabaya serong seneng mentakalo bau-bauan ra district mong jujok syo lakren kong malu naman lakren kiwe-kiwe kirang ba sa kmadro kapagong mata hato kajiman ra yung district kani kakams niyo mamale kani kalong katikili yung ipaiba lalakad kakams niyo tawag buwan yan na lalakad kakam kabangawan man penjot yung kakonsulsi lalang kung tawa ni lalang speaker lalang kepol ng bakong minister lalang awan rai kita kibarong kajing penjot ya kamahiran konstitusi kentay yang aisit sendam kita kikubor kurna nah ini hak di election ke pemerintah mentala jendap sistem pura baka jinwan jo kiparlo ibam jualat berkesan ya banja ke parti di pia merah ibang yulat bagi bangam jumundur ibangam jupoy berkat bakin wan ban ay di tikersyanya iwan ya kaban ay banyak genduk ya na nagapor kapor hoy 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 kapag TMC si Turkey sentil may kalayaban tunay hoy kapag TMC si Turkey sentil may kalayaban Trilum jungi mentala day kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Trilum jungi mentala day kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela